يا اسلام ايه يا اسلام؟ هي فين مامتك؟ يا ستي بس خشي هقول لك في ايه. فين مامتك يا اسلام؟ في ايه يا اسلام؟ الو، ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ وحشتيني. وانت كمان وحشتني اوي. بقول لك ايه، مش ناوي بقى تبعتي لي الصوره؟ لا طبعا. هو انا كل ما اقول لك على حاجه تقولي لي لا لا؟ هو انت ما بتحبنيش؟ اسمعني، لا بحبك طبعا يا اسلام بس لا انا شايف ان انت ما بتحبنيش. طب بقول لك ايه، لما تبقي شايفه ان انت بتحبيني وهتبعتي لي الصوره ابقي رن عليا، ماشي؟ طب استنى بس اسمعني لا مش هسمع، يلا سلام. يا اسلام. الو، ممكن تسمعني؟ طيب ما تقفلش السكه. نعم. طب خلاص هعمل لك اللي انت عايزه، حاضر. يعني انت هتبعتيها دلوقتي؟ دلوقتي حالا، دلوقتي خلاص، ما تزعلش عشان خاطري. ماشي، يلا بعتيها، انا مستنيك اهو. سلام. ايه يا اسلام اللي انت بتعمله ده؟